कार्बी लोग जो है ना, कार्बी ट्राइब जो है फरवरी 1 तारीख को न्यू ईयर मनाते हैं। तो आज जो है लास्ट डे ऑफ जनवरी, तो कल होगा न्यू ईयर। तो न्यू ईयर मनाने के लिए वो रहा जगह बना लिया है। तो अभी हम भी वहाँ पर घूमने के लिए अभी जाने वाले। तो विशिंग एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर। Guys, jo nanti mang tak lo. Pinap bangke February tarik lo, lasi pinap bangke New Year lo, Karbi New Year. Sidak bangke pinap New Year celebration kuri jidim lo. Jo lo tunta New Year enjoy lo. Oke, kita datang lihat lo. Jaga nak orang pemunit orang lihat lang bangke stanu na lom sepente munit do pikan po. Dak New Year dak. Enjoy dim lo pinap si jagat bunai lab lo non bang ka pukam krem lang ani tun je dim non bunai jito la pen kenon guys jo harlong lu chokla ni ta par ke ning dia juice me ta ke enjoy tum do pigi la pen te thi ang tum du kok thai man di so fan singe jo light pe ni tu bunai lab an da bang thik je thai lab an non bang ke islang la lo place me pick and le jo habis kan kum nang kan nung ta me jo yes lang nih tiga non bang ke pinap han ani tunya timbang lah bang ya jah non heng lah lo kalau bang antunya timbun naik bom lo langsung video bang non jutun elo lagi pinap si bajut po si pinap bang nang tun hong tuna deh pinap bang mun duk pigi pinarong duk pigi deh tah